थौ बुन्टेनको विदेशी बाखाइ ना दो मचा या मगसया nagu थो बाखाइ चुमी ना चार्ल्स डिकिन्सन ख उयो चाहिँ नि जन्म मिति 1812 अले मरुग मिति 1870 ख थो बाखा नेपाली भाषा भाइला तमा बलराम अधिकारी ख थो बाखा विश्व प्रसिद्ध कि कथाकार र कथाहरु नाङ्गो सफ्टिन चाहिँ साबारे नायो ख थो सफु पिक्या तम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2073 साल ख चोमी चार्ल्स डिकिन थगो इए नाजाम हो बुमपिने अटिक योमा आख्यानकार ख थो बेलाइटे चोमी अपोइना सिर्जना त विश्व साहित्य तस्को चुन्याको साहित्य ला आख्यानकार डिकिन 4 फेब्रुअरी 1812 बेलाइटे पोर्ट्समाउथे बुख डिकिन सन् 1885 साल रेल दुर्घटना लाट अनलिपो वइलुए पुङको मलन बमलासा वठाठसे चाला लिपा मस्तिष्क हार जुया निये चारे उमेरे मन त आके जगा मुर्गुले वइगु लिपाङ उपन्यास द मिस्ट्री अफ एडविन ड्रग थाउ पुङको चुए मक्त आन्यना दिस चार्ल्स डिकिन जी बाख मचा या मगसया nagu मचा छमदो अपोइना वो ओखे ठके चाला जुइ मने यक्को खलाका जुइ वइ छम केन्दो वन मचा तिने वइ यक्को मिले जुम पासना वय ख निछि निछि वो दाजते नि म औचा जुने इमसा स्वाया बाला खना गजब ज्याचुने चुए ठंक चंगो अले वचुको आकाश सोया टोले ज्याचुने टोजा खुशी चंगो यचुसँग ल सोया औचा जुने थपास्क बालाको संसार देखे फुम बोलाम दिय कृप खना इपि अजुचा गबले गबले इमसा अनुमानी भरे खनलाई थो संसारे चोपिन डक्को मस्त आका जगा सितासा स्वा ल वा आकाशमा दुखटाइला थरजुलटासा इपिन डक्कुस्न दुखटाकी थेको दाजुके निमेस यहाँ विश्वास ख इमसा मच पल खलाई मुखु स्वाट स्वाई मस्त ख पारा हाइगो चुलबुले खुइस्ट त लय मस्त ख चाने आकाशे खण्डेको मटकी थे पलपल ठिगो सिन त टाठेन नौटे मस्त ख मनुटे मस्त इम पास्पी ख अले ठयो अपि पास्पी मन्टिके इपि पक्कन दुखी जुइ छे सत्यको चंग चर्चे लिने छ्यान त दो ओके न्यन चुए आकाशे छ ठिगु नगु वो नगु मेगुया क्वे टग वो बालेस झाले चुनाइम छ छमेसन मेमेसे लाजुना वो दाजुके न वो नगु त मिखे लिमका आशिष याचुने सुना दक्सवे नापा खन अले वो लेटे हाले जि नापा खन वो नगु गुबले गन्ठा खण्डे रे सिलके इपि निम लेटे छसना चिल्लाड्ने का जि नापा खन नौट खना इपि नापा इमुगु सपो बोलना हुन गुल्टक ढासा नौके बिरमकासी इपि लासा गोटो उनी मखो निमेश न झाला पिनसोइ का ठौट बिराटाइ अले जुक जाउने न्यवेक न्य मुपला मन टाइ देवा जिमिन नगुइ त रछिया मिसमच चिरी यक्वे चिरी तर वइ म गनाउना छन वटस्क बमला नाउन आव चाने झालिक डमन न मफेकल केमेसी अवस्था खना धन्ना जुम दाजुम याकच झाला पिनसोइ चुए आकाश हे ठ यो नौ खनकटा व लासा गोटला चम ख्वा मासुसी चम केम पाके सुया ताल उ सो नौ खण्ड त लासा गोटला चम केको मासुसी चम ख्वा सुया मुसुक निल अले व मसिनको सला मन टुन देव जिम डाइ व नगुए त रछया सन थजाउ इन होला गुगु इ व थुलि याकन वेरिका मोटिया त मखो आ छालन नगु सुइबले व याकच जुल नगुइटा सुया लासा सुइबले मुस्क निलेगु सियो ख्वामरो अन लिक्क चंग चियानी पुचले मेउ छौ चियान थपे जुल खोबि जाउ मिखा व यो नगु पिज्या चंग छरो ज याकचा सुया चुनी नगु तस्क ठी गुगु पृथ्वी व स्वर्ग सुइगु टपिङगु टुगु ज स्वान थे च व मंगसे न व यो नगु खनी छबठा मनुट न्यन्टे आ देवदूत व चलचल ता व ल ठाउना च नौगे संसार ठेन नका हन मेग जय संसार खण्ड त अनि मेपि देवदूत टाइम त लस्कु स्याट डना चोपि ख लस्कु स्याट चुना चोपि देवदूत मिका टुंक स्या पापिन त पिया चुन गुली मनु त ठ डना चुन चुन टिजको ठुको वइ अन डना चोपि त पाच्ने माया स छम मेमेस त चुप नै वइ अन डना चोपि त पाच्ने नाप नाप जड उठा गोनी समेस न मेमेस त नापला डुगले पे तस्कन लेटा इमिगो मिलन खना वइगो मिखा लेटा खोबि हाल अन टम मछि देवदूत त उकी मडे छमेस न वो मसल नाप छौ इले लासा गोटला चम वो लुगे ख्वाजी चक लस्कु स्याटा चुना चपे उल मछि देवदूत बठाने व ठ परिके त याङको मसिकल ओइ परिके नौया प्रवेश द्वार लिक्क उखे ठुके जुया चन पृथ्वी लोक मनु त हैम नाय देवदूत के छकपति नाचन जिमडाइन वो दुला देवदूत लिस बिल दाजु नपलाको आसना चम केमा आशा चा खलन अन ल्याउन ट्याउले ठुकी लासा निपल हाल जना दाजु चिल्लान मै जिठन्डो जिटा कावा
परिकेम कोही पृथ्वी लोके सोल केमेसे पल्ल छिनाचङ मिखा सोल चानेसे सुसा डगुचा झालं सोबे नौट पल पल छिनाचङ खण्डो मिख जाको खोबिट्या वो चिच्च डंगो झ्वाला ठ्या आकाश क्वा याचङ ज मड्डीको सोया चन लिप जुबले वो नगुया उ ठाउया छिने चुनावल अनि छन ठाउनी मागो गन वे के परिजुया चुना चन अले वे त ठ पृथ्वी या मुजको मुख हो वो नगु लोक या मुना खटे ठ्या चुनावल लिपो किज छम्बुल सु इ बित वो याउ मचा खमसने छन वो चिक्चट गौ म लासा चिल्ल बिन अले वो मचा चिक्चट गौ मचै लासा न्याब्ले लागि फोन अर्थात मच मन त चिरकम किजा बेपट्ट जोगले व मंगसे हाना वे नौ खन लुखा डेव दुट दनाचन वइको न्यनि मनो त झोली दनाचन मिखा टेलका डेव दुट पाटे उखा सोयाचन वे केन नाय डेव दुट केन जिमदाइ वउला नायकन लिसबल वला मखो मेमा चिरकम ढासु वउटो लासा दना सराय लागि नक्चिनी तले वम किजै त वो चिरिम डेव दुट रुपे खन परिकेम किजमेस्ट मुले ट्याटो खना वो लासा हला हल केमेजो जिठन कुण्डो जिदन सटी केम फन्क फैला अले कुनी मड्डीको सुयाचन व झ्याला चुए सुयाचन वो योग नगु छिनाचन वो ल्याम जला आवे इ अपव सफो बुनेगी फट छन वो ब्राम छियो या लिको या ढल हजुरेमा आ ठो संसारे मन त वेको यो सुवाजुना जिठन वयु ख ana okun boni na wa akase we no khona anu wa napa khong khwat khona pori kem na ya debut ke thong na jimdai wogdla nai kon lisabila thuksi chima wogdo mames ta khana wolas na chilat na wa lasa ma ho kiza kien dotu million khona ale nipala na akase vega nugo muching ka tala yoma kien chirkam kiza jithando jita kawa ale cho imta lisabia la amokho नौ छिना चुन वे उमेर ठावना चुन सम बच्ची टुइसे बच्ची आखुसी चुन छन वो मेचे चुना मिपना चुन वे मने दुख छाटुसी चुना चुन नेटले खोबे ची खण्डया चुन आकाश उखन नौ हान खण्ड त ततम नाय देव दुट केन जिमदाइ वो दुला नायकन लिसबिल मरो ठुक्सी छिमदाइ तरी म्या वो दो व उखने तिनी मोदम थ म्या त चुए आकाश खन वो मनो नाप मचम ख थौ वे मनो थ चिरी म्या त वे पृथ्वी न नगु लोके सुयाचन थ योपी मनु टे पुजले वो चिदिम परिखना व मन मन ढाल ओहो म्यान टटे मुले छजिका चन केन माइत घेव्याट ल किजा केगो टुटी लिरना चन आदास जे ठो भ्यामा पिर गति सयाओ धन्य भगवान वो नगु छिना चन टटे छ मचम बुरा जुल नाफो पिचिस संग खले आ ला हे कुन नगल यासुनी उले जेदे जो वो ठुसिले रुंगल छन बनी लासा भोटला चन वे का म्यापि जख दना चन वो तसला हाल आहा जे वो जिता यो नौ खन नाप्न वो अठ्या हालियो एमे ठठ भए फुन फुन खला त बा आउन्टेन अले व ढाल पाछि ताल आ जिरा उन्टेना मेचुङ लोथे जिगे चुङ जिगु जीवन मरेन आ जिमच जुया वो नौ लोके उन्टेना हे परम पिता सन्त सुबा जियो पिन्छ जित अन पिया चुङ ताडे रंगल वो नौ छिना चन ठौकने वो नौ वेगु चिहाने ठ्याक्क चुए छिना चन बाह ठनिए छम कोचल बाह पच्चा ठीक ठाकु ठे चो जित न अठ्या ताल छिकपिन त गस्ताल ठे